Hag jingle kai first test hapring ke India Persia ke England haba pai sing ke jingle kai ke England kalau khor ke nam job hadin bagalala ban Pynliem ya ke India da sun wicket haga singi ke basan bad haga ke jingle kai urang tit jong ke India urishupan ulala ban kamai ya ke spa ron habaro art ligi inning badu deru urang tit ke India banengkong ban kamai spa ron habaro art ligi inning Persia ke England. Hag jingle kai Club World Cup hapring ke Auckland City Persia ke Boca Juniors. Hagan ke jingle kai baro artli ki Kynhun ki khai da mar shigul hadu bukut ke jingle kai ya ke shigul jong Boca Juniors layo ban tap ha minit ba ar phnriu bar ya ke shigul jong Auckland City layo ban tap ha minit ke basan thawar baleng ba ke jingle kai baro artli ki Kynhun ki ladu ban Rung shakarau 16 hag jingle kai haprenga Benfica Persia ka Bayarn Munich haba pai shagre ke jingle kai ka Benfica kalau khor ke nam job Hadin magalala ban Pynliem ke Bayarn Munich da shigol lanot badia gane ke shigol jong Benfica layo ban tap haga minit ke ba ar phawai leng ba Andreas ba leng ba gane ke jing job ke Benfica kalayo ban Rung shakarau 16 kumjuro ke Bayarn Munich kalayo ban Rung shakarau 16 na ke group C haga jingle kai hapring ke LAFC Persia ke Flamengo haga ne ke jingle kai baro artli ki Kynhun ki khai da mar shigol hadu bukut ke jingle kai paling bagan ke jingle kai ke LAFC kalau du ban Rung shakarau 16 kat ba ke Flamengo kalayo ban Rung shakarau 16 hagway par ke jingle kai hapring ke ES Tunis Persia ke Chelsea haba pai shakan ke jingle kai ke Chelsea kalayo ban penkhi jar hashwa ban kut ke kela step kata ke menit ke ba Southampton plus R ba Southampton plus Sun baleng bagi ni ki R goal ke Chelsea ke tam ke kela step da ar lanot haba pai pat shaka kelamit ke Chelsea kala yo biang ban tap ya ke gol ke balai hashwa ban kut ke jingle kai kata ke menit khentai peu plus new baleng bagi ni ki lai gol ke Chelsea kala la ban Pynliem suk ya ke ES Tunis da lai lanot bari Rung shakarau 16